Wah, teman-teman, wow, ini kura-kura teman-teman. Kura-kura wow, main ondel-ondel dia kok teman-teman. Kura-kura bawa anak nah. Wow, wah, main ondel-ondel. Wah, kura-kuranya lapar teman-teman. Lapar sekali tuh. Wah, makan ya teman-teman. Wow, makan terus kura-kuranya nih teman-teman. Wah, yuk. Wah, suara apa tuh? Wah, makan apa dia? Oh, makan sawi sama makan wortel teman-teman. Wow, wah, kura-kuranya besar sekali. Sama ondel-ondel kecil teman-teman. Wow, wow. Iya, iya, iya. Iya, bawa anak dia teman-teman. Lihat anaknya digendong di atas itu teman-teman. Wow. Ayo teman-teman, kita saksikan sedang apa aja dia. Lah, dia ngapain aja di sana ya? Oke, kita lihat kan teman-teman, lihat. Oh.